Uklem kot setia ukus jong ke Spain. Watang uwai ru player na ke Real Madrid. Ban mi madan ya ke Spain. Hakane ke World Cup. Te perlok tu gini pe ke kita kirangil ka jong ke Real Madrid. Kibala syak kentai na une ukus jong ke Spain. Bakinam la ban yishim mentah ha ke World Cup. Bat mat Messi ya ke jing injury. Mentah kasih. Te hoi perlo ha ke jing ka MLS mentah kasih ke Inter Miami Persya ke Philadelphia. Ka Inter Miami ka lala aban job nrew la saukul. Ka ba Messi hakane ka jingil ka lala aban kharwit artli ki assist. Andrei hapdeng ka jingil ka Lionel Messi ulas ngeu ya ka jingpang ka ba udan. Haki gejat ki jongo. Kum tau lapha substitute no ia u. Bat ulami no nakamadan. Bat late syak dressing room. Bat kane ka laje ya Messi. Sa tangkan nyo singi ba ka World Cup kan sedang no. Andrei ya ka kubor ka batikna. 48 yo lahato Messi ujur na ke jing mensau bat hato mes na ha ka World Cup te perlong ia kata ngan sawan rapat hadin anda latip ia ke kubor ke batikna bat habang ipai pat nagaleng jong ke Spain hadin bau kus jong ke Spain ula deban penmi pajba ia ke squad list jong ke Spain naka benta ke World Cup arjar arpen riu Andrei une ukus uklem kot setia watang uweru player na ke klub Real Madrid. Ban mi madan na ke benta ke Spain ha ke World Cup. Batung ini peki kita. Kene kere kesin ke banengkong ha ke history jong ke Spain. Baki player na ke klub Real Madrid ki bedinari Spain. Baki nam syakan top ha ke squad list jong ke Spain na ke benta ke World Cup. Bat kita gide udani Carvajal na ke klub Real Madrid. Carreras naga klub Real Madrid, Dani Ceballos naga klub Real Madrid, Raul Asensio naga klub Real Madrid, Fran Garcia naga klub Real Madrid, but Gonzalo Garcia naga klub Real Madrid, kentup ia udin Hoizen naga klub Real Madrid. Te perlok kini barok kini ki player jong ke Real Madrid, ki bajak ke kerteng naga squad list jong ke Spain, naga benta ke World Cup.